everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories and namhlanje sikhuluma ngeGenesis guys. Kuba sengazi uthi guys uMaruna kanye noBonko ke bazobuyela njengoba ke owethu decide ukuthi ke cha yena uyaphuma kule love triangle, uyahamba uyashiya ke eSouth Africa, uyaphesheya. So guys, uMaruna will tell uBonko ukuthi ke kwenzekalani kahle hle ngalobuya busuku, and uBonko uthi ke yabona ke uGabriel uzongifunda angiqonde kusuka ke namhlanje. Then guys siyaphinda siyabona ke kuma hint ukuthi ke uBonko noGabriel bazozwana ke amandla. We are hopeful guys ukuthi this time I relationship kaBonko kanye ke noMaruna ke izosebenza bakithi. Ayisekho into ebavimbayo ngaphandle ukuthi nje uBonko noMaruna inkinga ekhona ke umama ke uMachiliza umama kaBonko ngaphela ke ubuzoba umakoti wakhe owekade futhi ustar wakhe in a way because phela uyelana nendoda ekade eshade nayo last time. So enye into ke guys ke ekuyiyona ke ngampela ke abantu ebajabulisile kakhulu ukuthi uGabriel will tell indoda ke leya uKhumalo umntungwa lo owekade efuna noMaruna ukuthi ke hayibo kukhona into ongayazi ukuthi uMaruna unodade wabo okungumpume. Kusho ukuthi ke guys umpumi ke lento ekade ke eyibona yenza kuMaruna izokwenzeka kuye. Asazi uma uzovuma guys ukulana le ndoda yini ukuthi ke asecure la investment ekade ifuna ukuyenza. Kodwa ke engathi segake ngomunye ke umhlathi, asazi guys ukuthi kuzokwenzekalani, uzovuma noma ke ngeke azavuma. Okunye ke umama ke kaIshmael uzofika ke azoconfronta ke uBishop ngoba uIshmael ngathi uzothengela ke uBishop imoto, a brand new car, and ke umama wakhe lo amlahlayo uzofika ke azovutha. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.